Inaitwa madhidi ya urobo ni Maureen Komena ngetwa Phineas. Imana nandeto chia wero de mweka mberi ya daicho chungwa. Tuambiri ya ntere chia wandi ya kiagu narini ya kariba wandi ya kiagu ntura ya karibe dirite pake ya amwe na kuenja na kuibwe ya barabara baribo bongwa. Baribo barabara kwa kaita nidirite ete anila kona nekia tuminende bo irita nirite baibo kenda kuibwe ya bakiwa iba kuredi nana kudilunga kunene nonto bonjire. Dibo kongela na kuwa kinyarane ndeba ina madhiko balazimeka kamatira endobo nonto kinyangari tekilantere umwadigatwa ndeto mutugikare na utwambirie chio. Niakariba ntura yakarie kuma wandini ya kiagu narwa bagishumide gushinjira barabara ya kuma muthikine gwita karie primary na ishembe bari bongwa bakiuga tongeria bao ni babatejanirie na kuma nenora barabara eje thukangi ni ugwati kiri bikibiki ciao na kinyangari itiomba gukurukira barabara neije aria nandi bagitarire gitumi kiao kia gushumira kunja barabara baugite bari nomo wa okweri na mwire yotiomba kuma sibitare jo kinyanja tonga baga kamata na maturu na nekyo beberete nandi tuli na muchiba ikwithwa mwendwa wetu mwenetete na tukugeria tumukinyia ja kumecho ne ekoro twaremwa twatuike ekoro tutindite kwinja njira na naru itukwinja njira ni tubo mwendwa wetu akinya karie kuma kabau ne kageta kwa karie na ara moroto kukinyani wa kwe kilomita 5 tware mwigo kamata muntu neturo twachieja na twetutingwa atori na chore beto baraba kujo tutethia bajo tukwatia kwinja njira mami turendete muno lakini tutiomba kumureta mwiri batu tunoga kinya muno kinya muntu akeja kwajwa area eje yetu batu tuteka matete tumireta gitanda jakira gyatuma nairwa ate kinya sibitari bigibigi ciongo iteta gukeja kura bigibigi kwasi kirebu cionze nande tutigeria nini tuthima ririro ngaki ijama ingi jara tukamatite mwiri na njara na tugeta tukaria na mheshimiwa bau bakurukirite au bonde tukibera iba tutethia na bakarega gututethia kingi bakiuga atiri ya mbere kanara jaire gushinjira barabara iji ara nandi bethirite bari no gua into bio bia munda bakabiumiria atia ukoura irasima ya ciari kana nto bairie iji tucoka injire ne kare twachimba nikenda tukomba inyo kurukagie into bietu birabi kuma naja njire eje yetu tutwire kumithondeka na njara ni untu bwa kwithira tutiumba kumiri into bietu na iturimaga into bibingi iturimaga mpempe turimaga mbocho iturimaga marigo chama ingi muno nyoga tegana ndi jare ono ntu green ere au na matuma ja umana njire eje jara maingi urimi bwetu twina mpempe thaici turimite twina ming'ao thaici na bia kura bibi tukaraga njira tutona ara tumiriria thaici kurari no kame bonene muno na tituromba gwitanya no kukana ku lakini thai tutharimi tutona kumiriri jo bietu no tutharimi na muthiene ni romba dao kiri MC wetu rari Simon Kiambi wa munanga bana Kawira Mwangaza kubategera na kubaito kombone bonjira eji Kawira Mwangaza Mheshimiwa Kiambi tutegera njira neje bukona thina tukuria turira thina nene muno tugeta naru anja kabinyi mbori tigwe na thina kana ng'ombe ite kuria indi tutitaniria narua tunyanjireje narua tuliria je kweri MCA mangabana mana Kawira Mwangaza onde gwa bwe kana ndo mbere mendironaga ndona ugo kiwa gatonya macinani utetegerera kamuro ya kana ndo mbere menya kura ciaku karie ute muntu apinga na itutumirwe ndro saitu je kwe budget ireo ya milioni 10 na budget yewe ireo batu no twarukiro kirakita kitukuririe njira kinya kia tutendereria kia tuthikira marinya tukomba gwita eta igita riu ringi ikinyo kinya kumakarie wandine akia gugicigo mbunge kia Central Imenti nkiripot rantito cia weru rea kwarietwa ni Mutugi Kare.